Halo bro, bentar sini ini apa kan ke YouTube ko sale ya ki shispa crew views. Ini apa ya ki top 3 long videos, bagi top 3 short videos. Bat kat ngila ban yo nak short video. Ngin sedang dekane ke video ke badan 1.5 million ka ba per minute ke bala kamai around kendai hajar shispa kat $. Bentang ini saya ka video ke baar ke badan 1.9 million views ke balak kamai $1,000 ke video ke balai ke badan 0.9 million ke balak kamai hadu $1,000 bentang ini apa nak syaki shorts kan ni ke short ke balak poi prapu $0.0 million ke balak kamai hadu $1,000 shispa kat $. Tentang ini pek ya ke short ke baar ke balak poi hadu prapu $0.1 million ke balak kamai hadu $6,000 kendai spa $1. Tentang ini pek ya ke short ke bahaya tam ke balai ke balak poi hadu kendai million but subscriber poi hadu silak tam kena kalak pen kamai hadu $1,000 spa kendai $1. Mentang nya pek kado ya ka total views bat kan no ka YouTube kala seo ya kan ka channel ka watch time kala poi hadu kan 1 million but ki subscribers kala poi hadu million baka total jing kamai jong kan ka channel kalong silak san punyau like pa $1 ya komen apo kan no ka syong dor haka Indian rupees tangkat ne ngangit play enjoy ya ka video bat lada pidang temai sobhawat klat ban like ya ke video bat ban subscribe. God bless you boy.